Anggiat marhiti parjongcong kami dia pala tikyon. Parhiti mo dalan ay martang yang tomat dari bata. Asa jupang na jenalahan dabok na niluluan. Wala ni mana boy tardokon nami dah itu. Wala tangyang do na boy tarpasak nami. Dirok na tua. Emes tabatu min na perlinggoman ni si borok. Amat tadi bataro nomor 2. Ora semar matang gamuna di parorot. Di mana boy tardokon nami pasak memang se tupen saya manang pelindung kami. Boleh ade. Jadi tangyang nami mak sisa datang yang do kami sudi. Tuo borudok dihamu helanang asa totong mahamatong di pasu-pasu tuhatta dinasa gulumi ningolumuna dinongani hamu dinasa lakkamuna songono hatani si tua-tua nama dokon pinatiko kujur matuto pinitapian manang tu dia pehamu helanami boru nami mangalaka setu si mahmu dapot apa samotan nang do baru tinahu aik tio sia sumur dinai matu tabu-tabu horas mahamu boru hela siga jangumur jalan ragam ni pasu-pasu to ada rohamu maksiat to hatta jalan sahat sulu sahat to potian sah matu itu garas to di lodang di bulan sah mahmu horas jala gabian jala totong marumah tanggamuna di ramuti di masahat ternyata nami permusik nami musik nagirang-girang gabi emang gabi request tadi ya kurang gatung gimana ada request dari family taxi ya Ciker warina arona cuma Baksana ngadi-ngadi arona cuma Baksana ngadi-ngadi Oh turang si udan jadikan adikku kemuru-turu Benang ateku jadi kemuru-turu Benang ateku jadi family taxi karena kahe kolu turang dalan-dalani pasana singeda dalan-dalani pasana singeda biar kelaku turang biar kelakuan Cina buku permata kena bahan bene benekel aku turang erbanan bene nanti ganturan family taxi dalam nakahe kolu turang dalan-dalani pasar nasi gedang dalan-dalani pasar nasi gedang. Satu lagi ada si cantik manis ya. Adi jumpa aku raskena ulai lazim si kita siram kenang turang pada kemenang mama ini cantik manisku sadawari timbang setan horas hidup Turah jadi nama sahutan nama raul siap punggurate